Kapung ako, try kapag main samat kot labalap, sa kailangan kung masan maur, may kung yasir ben net, nan sila kin maur sa uyako way remui. Pagkamain kot, kung mutin kaya kiti masan wet, kailan nga namu sarawi, repetin nga namu sarawi. Pasida ben ay kel, suday lalakong suday me, wata ko may yun kel, yan sa kolos. Ang suwot sa pildatong kumarang kaunsang kumaw Jesus Christ, sali kiti siyete ni namin suwot kan koros, Sotra am tadakan cia sama petakut bang poita sedram pakai luser ke bang lus te kokolat. Marang kaun sa kamau Jesus Christ bagi bukat chorus. Amen. Or lapen na tayo ng kawitin rawa di masani tuan atay pangkin paweti seten. Tuan atay pangkin paweti seten. Iran po pang sinabukan James iralaw tisu lelwalu. James payo tisu lelwalu mekoseya. Kumail pek yung kot o pilihan ta chapel, apa antang sang kumail. Kumail kaito impen kot o abangkatin kaito ng pamail. Kumail metipanakan, kumail kamagaleta pemail kan, kumail memalaun kan, kumail kaminela lolomail kan. May song sulu may sansalong tayo na darang watwati may siyang rawat may mga katailan. Eu kipane kayo rampe ta kwat ya to na dai pangkin pelian chapel irajigisu ya rekmail pe yang ko to pelian ta chapel kayo inde ya to na dai pangkin pelian ta chapel na de bisus payu laut episus laut payu irajigi creation gisu ko se ya kumail ter ki yang an chapela an so mau kitai enter ki yang an chapel an so mau Yatuna dai pan kiyang an trepela an so mau. Na iwan iskeo relaut silu payo ko siya. Mekin ya tip kempelianta koson den got. Pagi tip ye mekin pelianta koson nedo. Yatuna dai pan kiyang an trepela an so mau sumudagan puya tip. Iyan sumuseta menang manaman and kolki trial ti. Pagita pagi miye tip retrial. Mang dai pan Buksaro masanima, seban kan ikit tip nan try mong yung coach seban bonusik trial. Magkataw tayo trial mo itong coach song chorus magtry kinan la wiwi out tayo mo itong ampang kakan sa trial. Nan room la bueno sige sa kriyaw lili sa chulu ko siya. Tip utang selar pangkaun ta palwara mile gan. O kari yung kumail and kapayata inang Inangan pen insana mile. Kumal te babel muitong kasi ang paluro mile and we ata tip. Te kapayata inang suet. Akmal muitong kot pen kumail. Tuwate armas may isatasang melaong more. Ubil muitong kot paluro mile pon. Pa emuyala teten wiwiapung. Hari. Kitalan muitong kot paluro tal pon. Kisem paluro ka pon. Soto kisem bil paluro tal leo babel. We are deep. Song chorus. Makatang kuburang kot nan tayo mo dalang may dongi. Ijma kot pangkagan. Susiyakan kitail. Iyang kitail. Perperay kitail. Makatay sirapan. We are deep. Tapanan ki more makalagal. Pwede deep tabang we ayong kitail aban. Block tapan ready an kot aban susik kitail. Magdalang kilang Nampukan Joshua, Laut isu, pangwata kerjuke eu, kerjuke isa keu lele isa kriau. Bukan Joshua laut isu kerjuk eu, mobil kerjuk isa keu lele isa kriau makusia. Kasontian kau noong men Israel, makai na puyeti reter kisang mekan mekot nan Jericho, mepan kamu mumala, reap soda kapayata. Ole menete eikan. Kawela koson nito, kauno eri yang tak kawala pan men Israel ko, ay kan yay nain Karmi, o e papakalap yay sabdi, o e kisen penini yan sera, me kisen katautok en suda. Kutiyang isa kayo, Israel tibatar, rekawala rin me merewiyayong ye, inome i koson ti reen,
kapayata re kisanger eke iti puso me ikosine di en kamu mala re prapasang re kamam kila re ap kapatayong nanar kopoyakan I karbe wet me men Israel kan sodakak pelian kita ar imunciti kan re proyekto sanger ar imunciti kan pen Israel karedar karya barail isolar palmi remail lau kumail kawela tipso kome ikas kasone di kumail en kamu mala tamu yawe ni Israel rai petalong nan kanim Jericho ye itapin kanim Israel attack met ni rai ko nan sa punino song kores nan kanim Israel kawela so te song yo mi Israel wo di ite lekin rayap lekin prostitute me nagadala spy remen me kolaboren spy wasao o apa ni me nanimo o armas sega me yami nanimo Israel te me pitila a song chorus kamu mamala Israel kawela song chorus eri ni arai pangkolera pil attack tira mamil peyong singkani mo madangi ai a siswa Qatar na spy kay rongkolera spy kani mo kilang tuwa mo kani mo dai ban attack kani mo spy ka ko la oportunidad siswa kanim sote kela liumo kate katarla son pen Israel chorus katarla te mo me riekit siligit po kanim luoteo arime wiawi a murin arai kalawe di Jericho all aikan up tame wiya perpasang gold silver o sekitin paploneo gold o silver pan kolanan sabon men kot en kanagit ekan prapasang kolo silver sekedin Babylon me ekan bil tokeu ikamile me mumia kilelen koten Babylon mimie ima kotin en bil ang kita pansirin Israel gan tipen armasemen karyang regula mawinong singani madangi ai o sira kalawe di kanimo pagtabo ke tip karyang kot asuri yang rail medabang cek mau makatay bang wiya tip tay bang karyang kot abika kaubon kimumotsobon kata mamia tip re namen yang try tanan dalang kasore lasang tate kolol pokot te pan sotre sosik try mumotso eu pag mia men re try makolol tip na namor makata tanan dalang may dong kot song ko te tog deep ari niaray ko le mawino joro kalawe di kanimo sesuau kay leader in Israel ko ra puputi o Israel patro o Israel siyang o Israel ite kreng ko tamo ko muit kiyong winarmas katren kalawe kiti met sama wiay rongong kanim teka no Israel ba kamay kitala potana tamo ko non ki porta kola o ko tiarta is bewiya tipo o ko may bang kamumala kemelo isikala yang mga pulew yang kumain. Eri me wiyawi. Nakularo pro ay kan may pilibilda. Sanang sinapanini. Erdami raw yung ay kan rewaila ligin kani mo rek katapakati kemela yagya penini koros wirali sigraila. Pagkita tip me ay kan wiya. Niya perbasang gold, silver o sagdin Babylono. Imagang yang ia takut. Kami tu mau. Pudah surga kesan sarawi. Ikolol tip bau nani mau. Pergi kata ngai tu ibang kau lah. Ipamil ka kau kelam mutsu pun. Pergi mia emen tu mutsu. Mewi ya tip. Ada dari surga nani ya tip. Keryau ya tuan ada bangkin peyang. Ya tuan ada bangkin keyang. Imben kot. Ya tuan ada bangkin keyang imben kot. Nan lu kono laut pas irisi pas sule pas kualu
Kusya. Ibang kasi yung kumal tuwan memen maging kotong ye, morong ay patangkan, hukin kapayata. Iyan na bang kapayata, masin yung kotong katayin. Iyan na bang kapayata, masin yung kotong katayin. O rongo kapayata. Yatuan. Nandun pasikul ko siya. Para sa apkin personality imo pon Bible. O nilapakay akin pulto o lalimo. Imo esuro ka kamakita ta. Pagkiya ko kutar pon Bible. Reglang enda. O lamen me bangkoto wrong. O kapay tamasin kot. Era song armas semen mekin kawata imo pon werta lol. Kawata imo ekin werta lol lel Bible. Yadwan na tayo kin peki yung masin kot. Makita kin duat wate kong tayo masin kot. Yang kita lang work me way kita kin wat. Ime ko siya me. Era song armas mekin kawata imo ekin werta puel lel pipe e apkin personality imo pon Bible. Nya tayo way tayo wat kong tayo masin kot tayo kila Christ na dahil more po Bible ay kaon Jesus Christ. Pagdaling ka kapayata masinong kutayl ang ran chorus nila bang rong wat po kong tayo masin pagdaling ka po yung kutayl. Ito magdamang kataling ka po kita masin ng koto. Jadi talang koto kutayl. Rong batako yaw-taw kitara pungso. Utang tayo pananaw wat po kong tayo masin ng koto. Kasi bil watek pakai ucap aku bil manokela bil next week aku bil watek so ran chorus saya wiaga draimen wat. Begitu dalam wewe kila kot menet mek dawi pongpongi. Kelam pambak tutuk dagang rong patak mekin tak mai watek masinin kot. Pai kupuran kotong ketai. Dalam ken wat ka masin. Pa ketai mongi koton mimin lap. Kot temen me inen lap. I kot menet magdawi pong yo talang wewe kila kot lap menet pag talang ka kapayang katail amasin talang ka wewe kila kot menet magdawi pongpongi hari wewe lel pipe tay wat Christ wat kong katail Christ ye Bible o niya so menet lapake akan pulto lelimo eso ka kama kita ta pueki eko kotar pon pai magdepan tiriki masin kot tai keskasi ke pon maran kaun song kama Jesus Christ so dreng mayo bang kama kitalda pagita pueki masino tawo ki kot ben magdawi pongpongi o tamek dalana ke anane tamek dal anane keiki yang imben kot. Kasilu. Tamek dal anane keiki yang imben kot. Wenam Petrus kayo lat limau di kwalu ko siya. Kumailo no bo masamasan. Pamay limungin titiyo. Tebel kin koko seli tuotele layo namen mekin warwar rabarbaki is na ban katalela. Atali mun titi kailong kin kitail teman-teman. Certain sote pakboka emana mengtail me wiyawi tani momen kot. Ime kayo kailong kilang koros me pitipiti yeti me yang la esit pakboka Israel. Men walang ray wasa me bangko lai euran. But koros me created me wiyawi tani momen net tani image of God momen kot certain kailong ki. Ada pil ten na kan me pil katu Israel di Irai buye pongpongi, esok bapak irai esok tinda, oh memenet pongpongi ye, ibapak eso, epi kau kailong kinrail, ap iya mission, en wailang rai masama ban pue, ekau ne petawa sama certain bangkole, sudah ban chancing certain, o natron le mepelian da kod kauren, anki yang renyang kau mulai orang, begitu pue ki, nan hel nan len kisingye kono petang rai ler, orang bangko bungti rai lek tek tilang wasau. So, there chance pa ko yung rai po ng kamo ng kaglelong rai.
Yan siya na mission. And you want to say ko siya, me klipra po kung goto prapala, kemela, o kawela. Prapala is manakan, tugakan, so prapala emenemen kitray. Me uya sabumen coach seri. Nampungayo ko siya, steal, kill, and destroy. And prapasang and kemela o kawela to lul. Iyan siya na mission. Ongis, ong kitray, sabulmen ko takan. Ya kailongin kitray sabulmen ko takan. Kata nan tiang. En nan tiang en kapure kitray sang ren kot. Pwede men kitray yangi miyong sa maban miye euran. Ya tanya koko sili wiyo war raprapaki is. Esi sokin war koko sili kata lela sudel bil. Akin raprapaki is. Niya repan rin tang sing wanim kisang niya repan toko lang ang alangan tip. An kiran sumawan riting wanimo. Open ta wanimo. Puen kotok ikitrail. Ikitrail ban muitong ang katalele kitala mo repan. Muitong kisintip kisamin na trail maur. Tama kitrail pilatak trail ang pongi. Tabang yala lituan tama trail pongi yo. Magdaya pilatak trail ang pongi tip. Sudah ben kesilasan tip na trail maur. Ang trail yala latuan tip. Abang wiya kekela. Abang wiya kekela po ran ko sa wiya. Wawai ko ni mo wiya laut lau. Kekela lo. Kita bil ni rayo merak. Kita sudah katapan ki. Begitu. Persetan dengan tawa ni mod. Celap. An kier hansong mau en pergoti amen trail. Tip memang kare tak kata kena kot me tip. Kita bangki yang setan hansong mau. Kareta tampil ko praying. Teman-teman, mami tip yo na namor, anana kang kiyang kot. Pumasok, setan bambaru kiti. Katale yu kala. Kasi naman bin mengkot yang sarawi apa. Tip, kawiyala la tuan tip. Pemengkair kilai rai bukat. Kol ti treng ren kot pagkata pupula. Kol ti treng ren kot pagkata pupula. Ma komu yamen na yang rong katak potret ranwet o komu men likur lang maran kaun Jesus Christ o kasamo yung inanamoy mo and uyala am kaun o son komo akom itawin kapakap and lukwet. Kalanganin komu main kaun Jesus. Ikamelele o poson, totok makom kacunwiyata nilobuo pariakit samalaro. Ikamelele me intamu makalegal makom kakaretia min lobuo panyeta sanger nan tip o ranwat ikotomomu dat bangki tip koros me wiyayang komuyer sang mas o lel ranwat o iluke komuyong nanay maur. Komuyan ketlong uyala ay kaun o ay son komo. Sang ranwet o kokolate. Solar ayong pengay. Ap mekoro sumaitong komuya. Kalanganin komuy po'y kamelele. Me ay tungol at. Yang intinitinan sapol mo ipuken komo. Kalanganin kupuren korusyen. Kit momotso en Colonia Assembly of God. Pinluklukete. Koros, melel irailkan metungolen ki ananen palingen malkak eker telepon nempe silu riau sero wano silu payawisu o atungol email coloniaassembly@gmail.com o at anson kautenkan na kompilmen yang paten ki to kautek ransarawi kan dimenseng Klok Isaac Pilniya pengkan Nisauti klok su Kau tekin kapakapen ananakan O mepuli-pulikan Pilikin uyarain Ansong kau tek klok isu nisautik Nialemukan Kalanganin kupromail korusyen